Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Abategetsi bakuru b'ibihugu bya EAC na Sadc bari Dar es Salaam mu nama yo gukuraSirazuba bwa Kongo bwagira amahoro. Byari byitezwe ko Perezida Paul Kagame ahura imbona nkubone na mugenzi wa Kongo Kinshasa, ariko Tshisekedi ntiyitabiriye inama yohereje Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa. Ibinyamakuru byari byabanje kwandika ko Perezida Ramaphosa wa Afrika y'Epfo atitabiriye yohereje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ariko nyuma nawe yaje kuhagira yitabira imbona nkubone. Mu buryo bwabaye nk'ubutunguranye, Perezida wa Kongo yitabiriye inama ikomeye yigaga ku gihugu cye akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bw'amashusho. Hari amakuru adafitiwe gihamya byuzuye avuga ko umuryango we wabahungiye muri Repubulika ya Kongo Brazzaville, ariko rebera hirengeye ibera muri kano karere bavuze gukurikije uko ibintu bimeze mu gihugu cye yaba yatinye ko yasohoka mu gihugu ntiyongere kwemererwa gusubirayo. Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania wakiriye bagenzi be mu inama yasabye impande zihanganye kujya mu biganiro mu nyungu z'abaturage bari gupfira mu mirwano. Uyu mutegetsi wa Tanzania yavuze ko nk'abantu bategetse kano karere muri kino gihe amateka yazabacira urubanza mu gihe bagumya kurebera abakorerwa muri Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Perezida wa Tanzania yavuze ko ikibaraje ishinga ari umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo, maze ashyigikira ko ibiganiro by'amahoro aho gushyira imbere intambara imena amaraso. Perezida wa Kenya William Samoei Ruto uyoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri iki gihe na mugenzi we uyoboye Sadc Emerson Mnangagwa usanzwe utegeka Zimbabwe nabo ntibagiye kure y'ibi. Ruto yagize ati igihugu cya Kongo kiri mu bibazo tugomba kwitaho. Ibibazo bya Kongo byaguyemo benshi kandi bisiga abandi babaye impunzi. Yongeyeho ko ikibazo yica cyavutse Goma cyarushijeho gusubiza inyuma iki gihugu, ubundi gifite ibikeneye byose ngo kibe cyatera imbere. Aha niho ahereye agira ati turasaba M23 guhagarika gufata ibindi bice, FARDC nayo kubahiriza agahenge nyuma bakayoboka inzira y'ibiganiro. Yasabye abitabira inama ko baranira kubahiriza ubutumwa bw'amahoro n'abari mu butumwa bwo kugarura amahoro, baba abasirikare cyangwa se abasivile. Ibi kandi ngo bigomba kugera no kwita ku buzima bw'abasivile barenganira mu ntambara. Aha naho yagize ati ikigaragara nuko abantu benshi barushijeho kugwa mu bibazo by'intambara muri Kongo, harimo no gushyira abana mu gisirikare. Twumvikane ko byihutirwa gufasha abasivile bafite ibibazo. Bwana Ruto yasabye ko umuryango w'ubumbye nawo wabigiramo uruhare. Yerekanye ko mu karere ka Kongo harimo ibibazo bishobora kuba birimo ababifitemo inyungu, ndetse hakaba harimo n'ikiganza cyihishe cyo ku rwego mpuzamahanga cy'abashaka inyungu muri Kongo. Perezida Ruto yavuze ko kwemera kujya mu biganiro by'amahoro atari ukwisuzuguza cyangwa se kugaragara ko ufite intege nke, ahubwo ari byo byiza biruta kwemera ko amaraso akomeza kumeneka. Naho hereye asaba ko ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byashyirwamo imbaraga, kuko asanga rwose ikibazo cya Kongo gishobora gukemuka. Mu ijambo rye, Perezida Mnangagwa yavuze ko bikwiriye ko ibiganiro biba mu mutuzo no mu bwisanzure, aho yagize ati mureke dusase inzobe tuganire mu mutuzo, mu bwisanzure kandi tubwizanye ukuri, nta bundi buryo twagera ku myanzuro myiza. Nawe yashyigikiye ko ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byakomeza. Ibihugu byinshi byo muri Sadc na EAC muri iyi nama bihagarariwe n'abakuru b'ibihugu harimo Uganda, Tanzania, u Rwanda, Kenya, Somalia, Afrika y'Epfo na Zambia. Burundi bwahagarariwe na Minisitiri w'Intebe na Angola yahagaririrwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Mu magambo yavugiye muri iyi nama, abategetsi bose bagaragaje ko hakenewe ibiganiro bihuje impande zihanganye, ni ukuvuga Kongo Kinshasa na M23, kugira ngo amahoro arambye azagerweho. Perezida Emerson Mnangagwa utegeka Zimbabwe kuri ubu ukuriye Sadc yavuze ko igihe kigeze ngo intwaro ziceceke muri Kongo Kinshasa, cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC yabaye mu minsi ishize yasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwibuka inzira y'ibiganiro M23 hagamijwe gushaka amahoro arambye. Ntihagaragajwe impamvu nyamukuru Perezida wa Kongo Tshisekedi atitabiriye imbona nkubone y'inama, ariko mu myaka ya vuba aha yavuze ko azahurira na Perezida Kagame w'u Rwanda mu ijuru. Sadc ifite muri Kongo Kinshasa ingabo yoherejeho gufasha leta y'iki gihugu mu ntambara irwanamo na M23. Gusa amakuru avuga ko ibihugu bya Tanzania, Malawi na Afurika y'Epfo biri gutegura uko byacyura ingabo zabyo. Inama iraba mu gihe muri Kongo hamaze iminsi inama zinyuranye zigira inama ubuyobozi bw'iki gihugu kureba umuti w'ikibazo cyatuma amakimbirane ahosha burundu mu burasirazuba bwa Kongo. Mu byo bavuga harimo gusaba leta iyobowe na Tshisekedi kugirana imishyikirano n'umutwe wa M23 uri gufata ibice bitandukanye bya Kivu zombi, ariko ugamije kurinda abaturage baho n'Abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamaze igihe bahohoterwa. Iyi nama Perezida wa Kongo yayigiriwe n'abakuru b'amadini mw'iki gihugu. Abakuru b'ibihugu nabo bashobora kuba badafite ibitekerezo bitandukanye n'iki. Icyakora EAC ari na Sadc bashyigikira ibiganiro biganisha ku mahoro bibera i Rwanda, birimo u Rwanda na Kongo, ndetse n'umuhuza we Perezida wa Angola Joao Lourenço. Ibi biganiro M23 yakunze kuvuga ko bitafatirwamo ibyemezo ngo ibyubahirize, kuko ngo yiba yabihijwemo muri ibi bibazo biri muri Kongo. Iki gihugu cyakomeje kwitakana u Rwanda ko ari rwo rutera inkunga M23, ariko u Rwanda rukabihakana, ahubwo rukavuga ko Kongo ariyo ibangamiye umutekano w'u Rwanda, kuko mu mirwano yayo ikora n'umutwe w'iterabwoba urimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda wa FDLR. Ibinyamakuru byandika ko hari amahirwe menshi ko abategetsi bahuriye i Dar es Salaam bashobora kugera ku masezerano yo kuba imirwano ihagaze, ariko guhagarika imirwano mu buryo burambye bikazava ku ngingo zitandukanye zizafatwa no kubarizwa kwazo byanyabyo ku impande bireba. Ingingo ya mbere ni ukwemera guhagarika imirwano. Iyi ishobora koroha kumvikanwaho, ariko inshuro nyinshi byemeranijweho mbere
ariko impande zirwana zikabirengaho nta gihamya ko niba i Dar es Salaam byumvikanweho bizanubahirizwa ku rubuga rw'imirwano. Ingingo ya kabiri ni ibiganiro by'amahoro. Umuti wayo yasaba gusaba Kinshasa kuganira M23 n'indi mitwe ushobora guhindura ibintu. Ibiganiro na leta n'ubundi biri mu byo M23 isaba leta ya Kongo. Nta gushidikanya ko muri iki gihe ubutegetsi bushya bwa Perezida Donald Trump muri Amerika mu buryo bugaragara bwitaye cyane ku bibazo bya Amerika kurusha ibindi biri ahandi ku isi. Uko ibintu byifashe muri iki gihe hari itandukaniro nuko byari byifashe 2012 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma ikawuvaho nyuma y'iminsi 10. Icyo gihe igitutu cy'amahanga by'umwihariko cy'ubutegetsi bwa Barack Obama ku butegetsi bw'u Rwanda M23 byagize uruhare rutaziguye mu gutuma M23 iva i Goma biha imbaraga ingabo za MONUSCO na Sadc kuyikurikirana barayinesha ihungira mu Rwanda no muri Uganda. Abategetsi ba Kongo muri iyi minsi bashishikajwe no gusabira u Rwanda ibihano mpuzamahanga. Ibibayeho ariko ngo nta kabuza ko byashyira igitutu gikomeye ku Rwanda rwakira nibura 1/3 cy'inkunga ku ngengo y'imari yacyo. Gusa icyemeranwa muri rusange nubwo kitaragerwaho nuko umuti w'ibibazo bya Kongo waboneka ku bushake bwa politiki bwa nyabwo bw'abategetsi bo mu karere ndetse n'abakongo by'umwihariko biciye mu nzira z'ibiganiro by'amahoro nk'uko biheruka kuvugwa na Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya usanzwe ari umuhuza muri iki kibazo. Ku rundi ruhande ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga zateguje ko zishobora gufatira ibihano abayobozi ku ruhande rw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urwandiko iyo minisiteri yohereje Kenya ruvuga ko kugira ngo umutekano uboneke mu karere bizasaba ko igisirikare cy'u Rwanda kivana ingabo zacyo n'intwaro zikomeye muri Kongo. Perezida William Samuel Ruto wa Kenya kuri ubu uyoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse n'igihugu cye gisanzwe ari umuhuza mu biganiro bigamije gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Urwandiko rwa Amerika rukomeza rugaragaza ko mu gihe Washington ikomeje gusaba impande zihanganye guhagarika ubushyamirane inateganya kuzafatira ibihano impande zitazubahiriza ibisabwa harimo n'abayobozi b'igisirikare n'aba leta mu bihugu byombi bihanganye. U Rwanda na Kongo bimaze igihe birebana n'ingwe kubera intambara ingabo za Kongo zimaze imyaka irenga 3 zirwana n'inyeshyamba za M23 kuri ubu zigenzura ibice byinshi by'intara Kivu zombi. Uyu mutwe mu mpera z'ukwezi gushize wigaruriye umujyi wa Goma ndetse hari n'ubwo bakushobora kwigarura umujyi wa Bukavu ukomeje gusatira. U Rwanda rwakunze gushinjwa na leta ya Kongo ndetse n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi kuba ari rwo ruha ubufasha bw'ingabo n'ubw'intwaro M23 ibyo rwakunze guhakana rwivuye inyuma. U Rwanda ku ruhande rwarwo rwakunze kugaragaza ko ruteye impungenge n'imikoranire leta ya Kongo na FDLR ndetse n'imikoranire y'izi impande zombi na leta y'u Burundi bahuriye mu mugambi wo gushaka kuruhungabanyiriza umutekano ndetse no gukuraho ubutegetsi buriho. Ibi ni byatumye rufata ingamba z'ubwirinzi ndetse ruvuga ko izo ngamba zizagumaho kugeza igihe impungenge zo guhungabanyirizwa umutekano zaba zitakiriho. Nyamara ariko perezida w'umutwe witwaje intwaro M23 Bertrand Bisimwa yateguje abarwanyi be ko batazemera imyanzuro ibasaba kuva mu bice bagenzura muri burasirazuba bwa Kongo. M23 igenzura ibice byinshi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo ndetse yashyizeho n'ubuyobozi bw'intara nyuma yo gufata umujyi wa Goma. Muri Kivu y'Amajyepfo no yafashe ibice birimo Minova, Numbi na Santere ya Karere. Ku itariki 8 Gashyantare Bertrand Bisimwa yibukije ko intandaro y'imirwano ibanganije n'ingabo za Kongo ari ingamba leta yafashe zo kwirukana bamwe muri bo ku butaka bwabo. Yagize umwanzuro wose uko waba ungana kose udusaba kuva ku butaka bwacu no kuba impunzi cyangwa se kongera kutugira abantu batagira igihugu uzaba ugamije gushoza intambara. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe abanyamategeko b'ibihugu bya Uganda, Tanzania na Kenya barahiye ko bagiye kujyana Jenerali Muhoozi Rwaba mu nkiko bamuziza ubutumwa akunze kwandika ku mbuga nkoranyambaga kuko buhabanye n'amategeko y'akarere ndetse na mpuzamahanga n'igihugu cya Uganda. Imbere mu busabe bagijeje ku rukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba w'abanyamategeko basaba ko rwagena icyo amategeko avuga ku muntu uri ku rwego rwa generali akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu wirirwa uririmba gutera ibihugu by'amahanga. Ikinyamakuru Daily Monitor ko nibura mu myaka 2 ishize ibihugu byinshi muri aka karere byarebanye nabi biturutse ku butumwa bw'intambara bwa Jenerali Muhoozi. Abanyamategeko bavuze ko byamaze kuba umuco kuri Jenerali Muhoozi mwene Museveni kwanika ubutumwa bwa gashoza intambara avuga ko zatera ibihugu kandi ngo ubutumwa bw'umugabo w'ingabo ntibukwiye gusuzugurwa kuko afite ingabo urebye nabi yazifashije akagutera. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Jenerali Major Felix Kurayige yabwiye iki kinyamakuru ko ubwisanzure barwaniye bafata igihugu bwemerera buri muntu wese kugaragaza ibyo atishimira bityo ko nta wabuza gukora ibyo batekereje. Hagati aho perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Madame Anita Yamongo usanzwe ari umudepite uhagarariye akarere ka Bukedya mu nteko ishinga amategeko yavuze ko mu matora ataha azagaruka kwiyamamaza kandi ko azatsinda ntawe bahanganye. Ahamya ko azongera kuba umuyobozi w'inteko ishinga amategeko. Mu butumwa bwafashwe nko kwishongora Madame Anita Yamongo yavuze ko adahangayikishijwe no kuba azaba umudepite wa Bukedya urwo rwego yarurenze uwarajwe ishinga no kongera kuba umukuru w'inteko ishinga amategeko. Anita Yamongo mu gusa n'utera ubwoba bazahangana yavuze ko atumva umuntu uzaza ngo abe umukuru w'inteko ishinga amategeko azaba avuye. Asaba ko babishaka baba bashubije amerwe mu isaho. Uyu mugore mu bakomeye mu ishyaka Aganire muri ku butegetsi muri Uganda yavuze ko nyuma ya 2026 azaha umwanya Thomas Tayebwa usanzwe ari icyegera cye ubundi akajya kwita ku muryango akamenya abana. Bivuze ko Thomas Tayebwa ari uzaba perezida w'umutwe w'abadepite mu gihe Anita Yamongo azaba atakiye kuri uyu mwanya. Perezida w'abadepite muri Uganda akunze kuvugwa muri za ruswa yavuze ko itegeko ritihanganira na buso ubutinganyi yatoresheje ari ryo riri nyuma yo gushinjwa ruswa
bigamije kumuharabika. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Kenya, abanyamakuru bakoze ibamba rino barandika banditswe ishyaka Amani National Congress ryatangaje ko mu matora 2032 Musalia Mudavadi ukuriye abaminisitiri muri Kenya muri iki gihe aziyamaze ku mwanya wa perezida wa Kenya nyuma y'Uriya Ruto uzaba umaze manda ebyiri yemererwa n'itegeko nshinga muri icyo gihugu. Abayoborera ishyaka basobanura ko kwivanga kwaryo na UDA rya perezida Ruto ari uburyo bwo gutegura Mudavadi kuri izi nshingano zitoroshye. Ikinyamakuru Destiny ryito cyanditse ko ishyaka ANC ryavuze ko 2027 rizashyigikira Ruto akabona manda ya kabiri, naho 2032 akabashyigikira Musalia Mudavadi akamusimbura. Reka nababwire ko muri Kenya umugore yahagaritse bitunguranye gahunda zose zo mu rusengero rwitwa Roho Musaraba Christian Church ruherereye mu ntara ya Migori, ashaka umuntu witwa Sara uhasengera, avuga ko yamutwariye umugabo kandi ko adashobora gusohoka atamubonye. Uwo mugore uvuga ko yibwa umugabo ngo yinjira muri urwo rusengero yari afite umujinya mwinshi n'uburakari, yinjira avugira hejuru asakuza, avuga ko bitumvikana ukuntu umuntu usenga muri urwo rusengero agira ingeso nk'iyo yo kwiba abagabo b'abandi. Abwira abakristo barwo ko nibatamwereka uwo Sara adasohoka mu rusengero nubwo byagenda gute, kuko yumva ashaka kumubona kubera ukuntu yamubabaje. Urwo rusaku yari afite ngo n'ukuntu yinjiye bitunguranye ngo byatumye umwigisha wari imbere y'abakristo yigisha ijambo ry'Imana ahagarika gahunda zose kugira ngo abanze wumve ko ikibazo cy'uwo mugore kimeze. Uwitwa Sadc&Eac umwe wa Kristo bari bahari ubwo uwo mugore warakayahagarika gahunda zose z'urusengero yabwiye ikinyamakuru tuko cyo muri Kenya ko babonye binjira mu rusengero batamenye aho yaturutse, ariko azarakaye cyane kubera ko uwo mugore yakomezaga gusohora ibitutsi bikomeye aho mu rusengero adatuza. Uwo Sara avuga ko kwiba umugabo w'abandi ngo yahagurutse arasohoka ajya hanze ahindura imyenda yari yambaye asigara niyo yumva yangushye kuri we yatuma ashobora kurwana. Uwo witwa Sadc&Eac ati Sara yasohotse yiyambura ikanzu yasigarana imyenda yumva imworoheye kurushaho. Ibyo birangiye yaje kubita ingumi uwo mugore wari ufite uburakari bwinshi, hanyuma imirwano itangira ubwo aho mu rusengero ndetse n'abaruturiye bari aho ngaho bashungereye bumiwe. Ati uwo mugore avuga ko yibwa umugabo ajya kubitwa ingumi ya mbere na Sara, yise yururutse umwana yarahise amwicaza hasi, hanyuma atangira gukubita Sara ingumi hafi ku mubiri wose. Ikindi uwegeraga wese ashaka gukiza uwo mugore ngo yitagamo kubita ingumi agasubira inyuma. Akinyi yavuze ko uwo mugabo watumye abagore baza kurwanira mu rusengero atigeze ahagaragara, ariko umugabo wa Sara we ngo yari arimo areba iyo mirwano yitaruye adashaka kwegera aho barwanira. Gusa ngo iyo mirwano yamaze iminota mike yamaze uwo mugore wari waje afite uburakari bwinshi amaze gukubita uwo Sara bihagije, yahise ahagarikira aho ngaho maze afata umwana we aramuhekurira mutarigendera. Sara we ngo yasigaye aho ngaho hasi agaragurika afite ikimwaro n'isoni, hanyuma abagore bamwe biyemeza kumufasha bakamujyana iwe mu rugo. Ubuyobozi bw'aho hantu ndetse na polisi ngo bageze basanga intambara irangiye.